Banjek cara pak kekengko kak. Cerpak apa kau lek? Dari saben ruang ucap lagi kok mobil sampai setia ya tam lagi tora. Sampai tak taruh mobil lek. Engkau ibadah terogi ya. Keng arap pas sampai setia tak cang meleh. Marah apa kak? Engkau terode pada bisa lain. Wa anan beso srolan di mobil. Anan padar malan umpa apa jero. Bahkan surti yang lawak songai si ate keng cemorua landi alpat setia. Karo engkau bibe andria kun sekun pak numpak sepeda motor. Yiti neralu lek. Bersabar. Cila tahu tibi bentang bisnis sete kita lancar. Bancet lah alasan lolo kak. Can lambe ben trauma punga engko. Trauma seneng engko. Tapi di mabukten na. Benih keng tak mampu nga alek. Keng cet lah setia kabadaan live sahara. Mata dia melia mobil jan ben. Kebaik kebutuhan resa are baik kadang kita nyokopen. Sambina ya lek. Mon orang terus melia mobil karena iri-iri ya. Tak bagus ya lek. Arwah pasti sombong deki. Ya, aja tareng kun karo ocan been kak. Male engko tak arasan minta melaki mobil pole. Iya kan? Mata parta aja ben ya. Loh, wah, beda ustad. Coba ben tanya kiri sak. Mon orang mele mobil karena iri ke orang lain, pasti deki sombong. Tanya dia sak. Bener apa panten gua? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tat, gulanya tanya ah. Aduh, seborang na yang kok yang mencek sepeda ke bengkel, tak kok kernoto bengkel ke puru kok. Ku tulis sekecil kun tat. Tak kira noto bengkel ten aben ki. Oh iya lah marah tulian. Oh, anda lah bodoh boy. Bener na panten. Mon orang mele mobil karena iri ini kah deki bakal sombong. Tergantung. Mon orang dia tuh na mele mobil karena termotivasi untuk meningkatkan taraf hidup, ya enggak. Tapi mon mele mobil pas kun untuk pamer, ya jelas kegereh sombong je deki. Tapi gula teron dia mobil tat. Iya meleh, kor lang ako rakin bi penghasil na lagi. Nah, pas mobil saya beli aja ya, kok tuh ngaselin. Pas kau tuh mele mobil na apa tat? Avanza. Mapan gelo. Mon Innova tat. Mapan gelo ki. Mon Alia tabak Alia derma. Mapan gelo ki, tak kira ngaselin mobil aja. Terus mele mobil na apa pas kairan ngaselin? Iya mele mobil cherry, lagi nasi nyetir, pas banget nggak budi sambil aku ring tahu. Bener ki, ya nyan ustad. Bener apa? Nah, rekan kau pacuan lah tahu bulat biban. Kan nyaman lek. Nyaman bibir je.